abenshi baba bashaka kumenya ni ari kubera imirwano mu misozi miremire byifashe bite. Imirwano iremereye yatangiye ku munsi wo ku cyumweru aho ihuriro ASO 23 bamanutse rwose bakubitana na Wazalendo mu gace kitwa Mbuhi. Hano ni muri bice bya Masisi. Baramanuka bakubitira yitwa muri Seferi ya Myeso, ni hafi ya Myeso muri Seferi ya Bashali. Muri Masisi rwose haba imirwano ikomeye cyane, ndetse mu ijoro rishyira ku munsi w'ejo kuwa mbere hari tariki 27 Ukwakira kumvikanye imbunda ziremereye. Bivugwa ko abana bagera kuri bane aribo basize ubuzima. Kugera ihuriro ryakomeje kugenda ryambura Wazalendo uduce dutandukanye. Kugeza ubu imirwano rero kugeza muri iki gitondo irumvikana muri biriya bice, mu gihe uduce dutandukanye dukomeye kugenda twigarurirwa na ASO 23 ikuramo Wazalendo. Agace kitwa Mbuhi umwuka ni mubi cyane, dore ko abaturage ku munsi w'ejo bagerageje no guhunga, bahungira ahitwa Bukama na Nguru na Matanda, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byandikira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo kubigarukaho. Iri huriro rirakoresha imbunda zirasakure cyane, mu gihe Wazalendo bakoresha utubunda basigaranye. Ariyo mpamvu bakomeje kugenda bakora iyo bwabagozi ko Wazalendo bisize insenda kwa banga kuva muri Rucuro, banga kuva hariya mu nkengero z'Amasisi no mu bindi bice bitandukanye, kugira ngo bazabashe ngo kwigarurira nanone Masisi ngo bakomereze Sake ndetse bakomereze na hano mu mujyi wa Goma. Ese ubwiti cyawe sinzi uko ubibona, Pride n'abadukurikiye baduha ibitekerezo muri comment. Ese ibintu bizigera bikunda na gato? Ibi ngibi biragoye kubera ko M23 imaze kubaka ubushobozi impande zose. Biragoye kubera ko ibi bitero bigenda biba, ubona ko ni bya bitero nyine twa dutero dusanzwe shuma two kubangamira uduce twose bamaze kuba bafata, ariko kugira ngo babatsinsure aho bari, binjire bagere bapenetre bagere no mu mujyi rwagati, biragoranye cyane. Biragoye ni bya bitero munze kubyitaho, ni bitero by'amabandi cyangwa se by'abacengezi bashaka ibyo kurya inzara bakubita muri la misozi, bagashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Ubwo rero ASO 23 iracyakora umusako muri biriya bice kugira ngo rwose ibashe kuba yagarura ituze rya rubanda. Indwara, ibibazo na za karande zo mu miryango biri hose, kandi si buri muganga wese wabikiza, ariko hari umuvuzi w'igitangaza nzi ufite imbaraga zidasanzwe zituruka mu mbaraga z'ibisekuru bye. Ubushobozi bwe burenga amaso ukinjira mu maraso yawe bukamenya ibyihishe byose naho indwara yihishe hose. Yitwa Mwami, yihariye imbaraga z'amagambo, ijambo rimwe ryonyine rihindura ubuzima rigakuraho indwara mu mubiri. Imbaraga ze zituma uburwayi bwose buhinda umushyitsi bugahunga. Nta burwayi bumurusha imbaraga, nta kibazo gishobora kumunanira. Waba uri muri Afrika, i Burayi, muri Amerika cyangwa n'ahandi hose mu isi, ubufasha bwe burakugeraho nta nkomyi. Ntutekereze ko uburwayi bumurusha imbaraga. Shaka ubuvuzi bw'ukuri, wibonera ububasha butangaje buguhindura ubuzima. Akorera muri Nord Kivu muri Congo. Ururimi waba ukoresha rwose murumvikana aho waba uri hose. Mwandikire kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 942 163 385. Yes, igitondo cyiza cyane cyo kuri uyu wa kabiri. Nizera ko mumeze neza cyane mu mpande zose z'isi, ahantu hose mudukurikirana umunsi ku munsi, abari ku migabane itandukanye, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Uburayi ndetse na hano muri Afrika muri rusange, hano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi ni Connect Media TV, njye ikaze, nitwa Jado Upright. Ndabizi ko mwese muba mubyutse kare cyane, abandi mukiri mu masaha y'ijoro muvuga muti tugomba gukurikirana amakuru yose agezweho, na amakuru abarebana n'umutekano, politike muri rusange yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo makuru abatuzinduye muri iki gitondo kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho. Muri aya makuru rero bari kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu. Kuri ubu ngubu we aba yabukereye cyane kugira ngo ajye kudukusanyiriza amakuru muri biriya bice bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukuba hafi cyane, ni ukutajya kure ya screen yawe. Ikindi kandi wowe udukurikiye ari ubwa mbere ugahita ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Icyo nakubwira cyo rero nuko muri iki gitondo amakuru yo ni menshi cyane, amakuru yo turayagufitiye nyabuneka.
wowe icyo usabwa kabisa ni ukutajya kure ubundi amakuru yose tukayakugezaho 5 kuri 5. Turi kumwe n'umufatanyabikorwa wacu Mwami, we ni umuganga kabuhariwe gukoraho rikaka ubuzima bwawe bukarushaho kumera neza cyane, ubuzima rwose bugaterera, ubundi abagutereza amarozi, abagutereza amahembe, amarozi y'ibitegano, byose akabigufashamo aho waba uri hose. Ururimi rwose waba uvuga akorera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nord Kivu, Sud Kivu, aho hose wabasha kumubona, ubuzima bukarushaho kumera neza cyane. Mbere yuko twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye Rwamasasu nawe ambwira uko yaramutse. Rwamasasu, waramutse ute? Meze neza Pride, hano ku mupaka munini wa Rakronish, ndabona bukeye neza rwose. Ndabona abenshi batangiye no kwambuka berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi none umunsi wa kabiri w'icyumweru, itariki ni 28 ukwezi kwa 10/2025. Wowe uramutse amahoro? Nanjye ndamutse neza rwose, ndabona naho ndi rwose ikirere gisa neza cyane. Uyu munsi uraburyoshye kabisa. Nisa cyane rwose, niba uri amahoro natwe muri rusange turi amahoro. Ubwo n'abakunzi ba Connect Media TV bari hirya no hino bakomeye kugenda bagubwa neza, nabo twizere ko bari amahoro, bakomeye kugenda batwereka urukundo, ndetse bakomeye kugenda bakora na subscribe rwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane, nuko nabo bagomba kutuba hafi kugira ngo natwe dukomeye kugenda tubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane rwose. Reka duhere ku nkuru yatangiye kuvuga ku munsi w'ejo, ndetse n'irihuriro AS23 basohora n'itangazo ryamagana igitangazamakuru cyitwa Reuters, igitangazamakuru cy'Abongereza. Iki gitangazamakuru cyanditse ko Repubulika nako kuva AS23 yafata igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, agize gutya ngo bahombya company cyangwa se kompanyi imwe yitwa Twangiza Mining, aho ngo ubwo bafataga Kivu ya Ruguru rwose ngo tone nako ngo ni ibiro bigera kuri 500 bya zahabu. Yego, ibi rero ngo AS23 ngo yarabitwaye, ni by'iyi kompanyi yitwa Twangiza Mining yacukuraga mu y'agaciro hano muri Kivu ya Ruguru ndetse no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Epfo. Rero ngo n'amafaranga angana na miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika, miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika. Abatazivunjisha rigeze ari amafaranga kabaka muri miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga menshi cyane. Amafaranga rero bivuga ko ngo muri Gicurasi muri uyu mwaka aribwo ngo AS23 yageze muri kiriya kirombe, ibasha kumenesha rwose ngo aba bacukuraga muri Twangiza Mining, ndetse ngo no mu gace ka Namoya, Lugushwa, Kamituga, hose rero ngo nuko byagenze. Iri huriro ryabihakanye rivuga ko iki gitangazamakuru kibeshya cyane, ndetse icyo gishaka kuri AS23 ngo kuri kuzamenyekana, dore ko ibitangazamakuru mpuzamahanga bikora iyo bwabaga ko ari byo byakoze na raporo twagiye gukurikirana abishinzwe AS23 gukora ubwicanyi hara muri Rucuro. Ese ubwo rero nabo bongeye gutera umututu cyangwa se bongeye kuza guhimba ibinyoma byabo. AS23 ikaba yavuze ko rwose ibintu bitazigera bibahira na gato mu gihe baba bakomeje kugenda bayiharabika umunsi ku wundi. Ibi ni bya binyamakuru bikomeje guhekenya amafaranga ya Kisekedi. Birarya amafaranga ya Kisekedi kugira ngo akomeye kugenda ashyira igitutu, by'umwihariko kuri iri huriro ngo n'amahanga rifatira ibihano bikomeye, ariko iri huriro nta n'ubwo barifite kuko ibyo biboneye n'amaso yabo birahagije. N'utekereza ko AS23 rwose hari ubwoba bafite. Wabonye ko ibihugu bitandukanye bongeye guhaguruka batangira gusabira iri huriro kuba barekura Goma na Bukavu, ngo bagahita bashyira n'intwaro hasi, ariko iri huriro naryo ryongeye kuruca rubasha kurumira.
ariko icyo twavuga ni kimwe, ntabwo wafata ibice Ventura yafashe rwose ngo izigere birekura, n'ababitekereza uko rwose bategereza, ariko nzi ko amaso y'abazahera mu kirere. nawe warahageze ubona uburyo umujyi wa Goma, ibice bitandukanye bya Kivu ya ruguru, nk'ahantu dukunze kuba turi, wabonye uburyo umutekano wagarutse. bireba kuvuga ngo bazarekura ni nko kuvuga ngo bongeye kwimika indiri ya FDLR, umutwe w'iterabwoba uzuye u Rwanda. ibi rero ntabwo bizigera bibaho rwose, nawe warabyiboneye Upright. cyane rwose, kubera ko ubu ngubu umutekano bari kuwukora bafatanyije n'abaturage. rero M23 kuyitsinsura hariya n'abaturage ntabwo bakwemerera, ntabwo byagukundira na gato. abenshi baba bashaka kumenya ni ari kubera imirwano mu misozi miremire byifashe bite. imirwano iremereye yatangiye ku munsi wo ku cyumweru, aho ihuriro Ventura bamanutse rwose bakubitana na Wazalendo mu gace kitwa Mbuhi. hano ni muri bice bya Masisi. baramanuka bakubitira yitwa muri Sheferi ya Myeso, ni hafi ya Myeso muri Sheferi ya Bashali. muri Masisi rwose habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse mu ijoro rishyira ku munsi w'ejo kuwa mbere, hari tariki 27 Ukwakira, kumvikanye imbunda ziremereye. bivugwa ko abana bagera kuri 4 aribo basize ubuzima. kugera ihuriro ryakomeje kugenda ryambura Wazalendo uduce dutandukanye. kugeza ubu imirwano rero kugeza muri iki gitondo irumvikana muri biriya bice, mu gihe uduce dutandukanye dukomeye kugenda twigarurirwa na Ventura ikuramo Wazalendo. agace kitwa Mbuhi umwuka ni mubi cyane, dore ko abaturage ku munsi w'ejo bagerageje no guhunga, bahungira ahitwa Bukama na Nguru na Matanda, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byandikira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo kubigarukaho. iri huriro rirakoresha imbunda zirasakure cyane, mu gihe Wazalendo bakoresha utubunda basigaranye. ariyo mpamvu bakomeje kugenda bakora iyo bwabagozi ko Wazalendo bisize insenda banga kuva muri Rucuro, banga kuva hariya mu nkengero za Masisi no mu bindi bice bitandukanye, kugira ngo bazabashe ngo kwigarurira nanone Masisi, ngo bakomereze Sake, ndetse bakomereze na hano mu mujyi wa Goma. ese ugiti cyawe sinzi uko ubibona Prike, n'abadukurikiye baduha ibitekerezo muri comment. ese ibintu bizigera bikunda na gato? ibi ngibi biragoye kubera ko M23 imaze kubaka ubushobozi impande zose. biragoye kubera ko ibi bitero bigenda biba, ubona ko ni bya bitero nyine twa dutero dusanzwe shuma two kubangamira uduce twose bamaze kuba bafata, ariko kugira ngo babatsinsure aho bari, binjire bagere, bapenetre bagere no mu mujyi rwagati, biragoranye cyane. biragoye. ni bya bitero nkunze kubyita ni ibitero by'amabandi cyangwa se by'abacengezi baba bashaka ibyo kurya, inzara bakubita muri iriya misozi, bagashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. ubwo rero Ventura iracyakora umusako muri biriya bice kugira ngo rwose ibashe kuba yagarura ituze rya rubanda, ndetse n'abaturage bakomeye kugenda bagira icyizere nk'uko bakibagiriye ijana ku rindi. ibi rero ntabwo byabura ahantu hamaze igihe habaye imirwano. amezi urabibona, amezi ni 9 gusa. imirwano amezi rwose 9 ruzuye, ariko ibya Ventura yarangije gukonfirma cyangwa se yarangije kwemeza isi ko rwose atari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ari umutwe wari ukenewe kugira ngo bashe kuba wagarura ituze hano muri iki gihugu cye cyarabuze amahoro. Upright, wabonye ko ishyaka ryitwa Assemblée pour la République rya Moise Katumbi barangije gushyiraho Clotilde Mutita Kalunga kugira ngo nibahagarara abaturage ahitwa Rubumbashi. ni inteko rusange yabaye ku munsi w'ejo. uyu akaba yasimbuye Dominique Munongo ku mwanya yarariho. ibi birerekana iki? birerekana ko ubutegetsi bwa Tshisekedi rwose bwatanguwe impande n'impande. wabonye ko Moise Katumbi nubwo ataragaragaza uruhande ariho, ariko nawe amaso aragwa Upright. we na Joseph Kabila na gatoki ku kandi, uziko na Joseph Kabila afite ishyaka rye, nawe nabonye ryamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, byavuze ko bwatangaje ko iri shyaka rya Kabila ritemewe. ariko kugeza ubu uyu Moise Katumbi umuherwe wa mbere muri Katanga, wakaba avuga ko agomba nawe guharanira uburenganzira bw'abakongomani kugira ngo rwose umutekano ubashe kuba wakomeza kugenda ugarurwa mu bice bitandukanye. uyu rero akaba
akaba ari n'umusangirangendo byumvikane wa Joseph Kabila Kabange, bakaba bafatanye agatoki ku kandi. Mu yandi makuru aramutse avugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki 28 kwezi kwa 2025 hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haramutse inkuru nziza, navuga ko ari inkuru nziza. Kuri uyu wa kabiri hagiye gufungurwa umuhanda Bukavu Warungu Mwenga Kamituga nk'uko guverineri wa Kivu y'Epfo yaraye abigarutseho. Akayavuze ko uyu muhanda ugiye gufungurwa kuri Musano n'urujya n'uruza rugatangira Bukavu Warungu Mwenga Kamituga. Abumvaga ko M23 itakuyemo Warungu, itakuyemo Mwenga, itageze Kamituga, itageze Nzibira, itafashe Shabunda, ikabisatira no mu bindi bice bitandukanye nyuma yo gukuramo Shabunda centre, ikabigiye gukomereza yitwa Kindu. Bumve ko rwose bihanagure abo banzi b'ibyiza, bumve ko M23 kubiye ifunguye imihanda, ibirerekana ko imihanda yose igenzurwa n'intare za Sarambwe. Upright imihanda rero yakoreshwaga na leta ya Kongo bajyana ibikoresho muri Kivu y'Epfo nako muri Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo mu bice bitandukanye. Uko mu muhanda wa Warungu Mwenga Kamituga twakomeye kugenda tuyigaruka za Kavimvira na za Nzibira. Ibice byose rero M23 irimo kubigenzura. Urumva ko ari inkuru nziza kuri iri huriro cyane rwose. Ni inkuru nziza kandi ko abantu bacu baba bagomba kubikurikirana bakamenya uko bimeze. Bityo rero ubu birimo ituza, yo mpamvu n'imihanda igiye gufungurwa, urujya n'uruza rw'abaturage bagatangira kwerekeza mu bice bitandukanye. Mu yandi makuru aramutse kuri uyu munsi wa none yitwa Julien Paluku, uyu rero yatangije iperereza. Uyu rero akaba ari na minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga, yavuze ko hari sima uyu muherwe witwa Dangote, uramuzi ko ariwo muherwe wa mbere hano ku mugabane wa Afurika afite uruganda rutunganya sima hano ku mugabane wa Afurika, ni rwo ruganda rwa mbere. Rero Paluku avuga ko hari sima yageze Kinshasa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ngo agiye gukora iperereza ngamenye ngo abazanye sima ngahita bata muri yombi. Bonge byayo ntabwo byoroshye na gato. Urashaka kumufata kunda? Ubwo rero bavuga ko ngo uyu Dangote uri amasezerano aragirana ngo na leta ya Kongo yo kuba ngo sima ye cyangwa se ibikoresho byakwemerwa ngo bikinjira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu uyu Julien Paluku uyu rero akaba avuga ko rwose abayinjije bashobora gutabwa muri yombi, nk'uko n'ubushinjacyaha bwarangije kwinjira muri dosiye. Iperereza rikaba ryatangiye, ngo ni sima yaciye mu gace kitwa Maluku ikigera hari Kinshasa. Ubu rero ngo ababigizemo uruhare bose ngo bagiye kubiryozwa mu maguru mashya nk'uko uyu mugabo yari abigarutseho. Ntabwo biroroha ishyamba Serge Runamba hano muri iki gihugu cy'abaturanyi cyane. Mu yandi makuru arimo kuvugwa angeraho nuko uvira mu ibintu bikomeye kugenda biba bicyane. Ihuriro rya M23 rirasatira bira bice nyuma yaho leta y'u Burundi ishyizeho barriere zirenga 60 kugira ngo bahungabanye umutekano w'abanyamurenge bari mu misozi miremire yo muri bira bice. Ubu rero M23 yamanutse rwose yisize insenda kugira ngo ibashe kuba yatabara abo baturage nyuma yo bamaze iminsi ibatabara. Inkuru nziza hano muri Goma, abaturage baraye bakomye amashyi, abandi serebura bavuga ko iri huriro ryaje kubatabara, ryaje kubaha amahoro, ndavuga M23. Nyuma yaho hari transifo yaraye igeze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuzacanira Kivu ya ruguru ibijyanye n'umuriro, ibijyanye no kubanga abaturage ngo babuze umurongo ibiki n'ibiki. Ikibazo rwose kigiye kuba amateka. Ariyo mpamvu bakibonye transfo mujyi wa Goma bacuriye basingiza Magufuri nk'uko barangije kumwitira izina, nta wundi ni Rasto Bahati, guverineri wa Kivu ya ruguru. Avuga ko rwose ibi bye byarananiye Tshisekedi igihe cyose yabereyeho, ariko iri huriro bakaba babikoze. ngo ni inkuru nziza cyane kuri iri huriro cyane rwose. Urabizi ko umujyi wa Goma nawe ibibazo by'umuriro byari bikabije cyane.
byari bikabije rero kuba bazanye ibi bikoresho rwose ni inkuru nziza. Rega abaturage bo nta kindi baba bakeneye ibyo bikorwa remezo, bakeneye umutekano. Rero leta iri kubibazanira kubera ko ubu ngubu mu 2023 yo twamaze kubona ko ari leta rwose, nta mpamvu batakagomba kubyishimira. So abyishimiye ndetse na Erasto Musanga uyu ni guverineri wa Kivu ya ruguru yongera kwerekana amakashe power, ibikoresho byinshi byazanye ni transifo. Uzi ko amaze iminsi batanga amazi uhere muri Nyiragongo kamanuka ukagira iyo za Masenaye, imihanda irimo gukorwa. Navuga ko iri huriro ryeretse amahanga, ryeretse isi rwose ko ibintu bigomba kuba biba buryohe. Mu kwezi gutaha kwa 11 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda witwa Tshisekedi Chilombo, witwa Donald Trump bazahurira muri Amerika. Amakuru angeraho ni hafi hagati ya tariki 11 na tariki 14 ukwezi gutaha nibwo hazabaho isinwa rya nyuma ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika. Reka dutegereze turebe niba Tshisekedi atazahinduka, ukahinduka nk'imvura, ahinduka nk'igicu, niba amasezerano rwose azashyiraho umukono. Ubwo byose turabitegereje tubihanze amaso. Reka twizere ko ari byo biganiro bya nyuma bizaba bibaye bikagera ku musozo cyane rwose. Rubero Centre iri mu maboko ya M23, gusa mu bindi bice bitandukanye harumvikana imirwano yitwa Kanyamitala, Romva, ahitwa Vuvatama, naho ngo harumvikana imirwano iremereye cyane muri biriya bice rwose muri sheferi ya Basagwa. Naho humvikanye imirwano ku munsi w'ejo. Wazarendo baracakiranye n'iri huriro rya M23, rikoresha imbunda zirasakure cyane, bakubita batababariya basubizayo aba barwanyi. Murumva ko rwose ibintu bikomeye kugenda biba ibindi. Ni mu gihe abagize inteko ishinga amategeko y'u Burayi bo muri komite ishinzwe iterambere DEVE n'uburenganzira bwa muntu bayobowe na perezida w'iyi komite Barry Andrew bari mu rugendo mu ntara yitwa Katanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Moise Katumbi. Baraganira bareba uburyo nabo bakwicukurira amabuye y'agaciro ngo ni mu byiswe Global Gateway. Nubwo bavuga ngo baje kugarura amahoro, aba nabo bashaka aho guhekenyera, bashaka kugira ngo bibonere imbehe nabo birire ku mafaranga ya Kongo cyane rwose. So amakuru yabo ari menshi. Jado Appliance ubwo babwira asigaye andi yo turagenda tuyasosanura mu masaha make cyane ari imbere. Icyo basabwa no kudakura amaso yabo kuri Connect Media TV ndetse no ku Numa Media TV, Inuma TV muri rusange. Ibyo babona ni bike, ibindi biracyaza. Turasubira Rwamasasu, reka tugushimire cyane kuri ayo makuru tugejejeho. Ndagushimiye. Asante sana kabisa, arakoze cyane mugenzi wanjye Rwamasasu kuri ayo makuru abatugejejeho. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo, nuko leta y'u Burundi ntabwo yorohewe na gatoya cyane ku bigendanye na gisirikare. U Burundi yavuye mu butumwa bwo kunoza amahoro muri Somalia kubera amakimbirane ku bigendanye n'umubare w'ingabo. Ibi byabaye rero Burundi yari imaze imyaka irenga 15 yitabira ibikorwa byo kunga amahoro muri Somalia guhera mu gihe cya AMISOM kugeza kuri ATMIS mu mpera za 2024. Habaye amakimbirane hagati ya Somalia n'u Burundi ku mubare w'ingabo wagombaga kuguma cyangwa se wagombaga kuguma muri cya gikorwa cyo kugarura amahoro nyuma y'impinduka rya ATMIS rigahinduka AUSOM, African Union Support and Stabilization Mission in Somalia. Somalia rero yashakaga kugabanya umubare w'ingabo mu gihe Burundi yavuze ko icyo gikorwa kitita ku musanzu wayo w'igihe kirekire n'imihigo yakoze Burundi rero bwamenyesheje ko
izakuramo ingabo zayo zose, bituma AU isaba ko ingabo zayo zigumaho by'igihe gito kugira ngo bazahabwe izi zisimbura. Iyi rero byakekwaga ko Uburundi, ibyo Uburundi bwashinjwaga ni ukuba budafite ibikoresho bihagije. Urumva ubushobozi bw'ingabo z'u Burundi bwakomeje kugenda bukemangwa cyane, imyitwarire mibi n'imicungire mibi. Kandi hari amakuru yavugaga ko hari amakuru yavugaga ku isakazwa ry'imari y'akazi k'amahoro ndetse n'ubushobozi bwo gukorana n'abagizi ba nabi. Hari uburyo amakuru yagendaga asakazwa bigatuma imitwe yitwaje intwaro irimo hariya nka Al-Shabaab ibasha kumenya amakuru. Ibyo rero bigatuma kugarura amahoro hariya bitagerwaho ku buryo bunoze. Hamaze rero iminsi havugwa uruntu muri kiriya gisirikare, dore ko n'ingabo zavuye mu butumwa bw'amahoro muri kiriya gihugu zitigeze zibona amafaranga yazo zagombaga kuba zihembwa mu gihe zari zivuye kugarura amahoro n'umutekano muri kiriya gihugu. Benshi bakaba barahawe rero ibihano ubwo bageragezaga gusa nkaho bivumbuye. Andi makuru rero akaba avuga ko bamwe batangiye no kuba batoroka kino gisirikari. Urumva ko rero ntabwo ibintu biba byoroshye cyane habe na gatoya. Yes, reka rero tubashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru. Munyemerere tuyasoreza ahangaha tuze kugaruka ku masaha ari imbere, mu masaha y'ikigoroba tubagezaho amakuru araza kubasoza uyu munsi wacu ku wa kabiri. Jye na Jado Upright, mukomeze mugire umunsi mwiza.